Jotno salkaham tini chung snung layak ni male. Parts of speech say parts of speech no kesak ka ye bao few aboroke noun, pronoun, adjective, verb, adverb, postposition, conjunction, interjection. Aken noun no uchiha bao moke ke bakabo aboroke proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, material noun. Ake bon noun no kaus payok mo naye nalegrana noun himoke bro nimu jaga nimu posu pakhi ake chungmai moroni mungsi ake noun no pa moni kaus paimono naye nalegrana kehamake proper noun bo himoke particular broni jagani ake manui mung no se yao. Example rie sami ongke Newton riang broni mung no samo particular khiye kenima ke kathwa para jagani mung no particular ke samo ke thamma ke takon bas segun phang ni mung no particular ke samo kenima ke common noun bo himo ke mung no general ke samosi. Example by ke sami ongke mui ba muima ro hiye sami ongke aboni msinyo bangma tongo. Example msa msoi mso sial ake gong bolo lasiye se muima ya modei general ke sayap mono mung ke hano ke common noun ya pio kenima. Example ke bro po som pui klau bara bang matongo arfo abolo no se bro ya modei general raw ke ha mung ke phaya mono ke common noun ya pio ke thamma. Example ke mphang phok bang matongo arpo abolo no lasiye se mphang ya pio ke thamma ke collective noun bo himo ke group ni mung se ake collect khia mo ke ha chou ke ong yamani gbang ke mchu moro. Example by ke sami ongke usom bo himo ke shahung ong yamani gdol ha ongmo kenima. Example ke thaili no po collective noun ya o mahin ke bo po mchu ke tongnai ma phol ongmoni ba ye ke thamma. Example ke chabi thuha ongmoma ke ha ong yamani chabi bang ma ke thuha ke toimono po ya pio ke brima ke abstract noun bo himo ke mung je tangmaya ma chongmai mo ake feeling khemai mo no se ya o thar mohachok se lamayo yaw bele tangmaya. Example by ke samyong ke gi no ba ake maya bojo torole yaw bele matangya hingba feel le khemayo bono. Example by ke sami sanegrana no ba broni thaimi no ba broni fai bro thangnai chungsiya kehama
ke ba ma ke material noun bo himo ke rangma kruima manuni mung example ba ke sami ungke khamplai hlong kolom ake achuk khai etc te tongmo example ba ke kau sami ungke saman bai tukuyale klomtui kauya kenima kolom bai chung lekha suyo ke thama hlong bai no tangkhe kraungu tinyon rau joto bai stunglai maimole bosuno ongnai bo video part of speech ni joto su 8 noun no ba mo for stung su lemeya ar for noun no le bidu bo video pairiye stungle bo video pairiye chung stungle me ha nrau joto no khaksa ha bo video no pairiye nai moni ba ye subscribe comment khelena bo channel no